Πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικό, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός. Οι φόβοι για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη. V tem videu se bomo srečali sodobno grško pesnico Kikidi Mula. Kikidi Mula sodi med najpomembnejše grške pesnike 20. in začetka 21. stoletja. Je pesnica preminevanja, spomina in melanholije, ki je več kot 60 let s samosvojim, izrazitim pesniškim glasom slikala alegorične in hkrati impresionistične podobe, vzete iz vsakdanjika sodobnega urbanega človeka. Rodila se je leta 1931 v Atenah, kjer je živela in ustvarjala vse do svoje smrti februarja 2020. Za bogati opus 15 pesniških zbirk, od katerih je prvo, Pesmi, izdala leta 1952, zadnjo pa pod naslovom Pika na i leta 2016, je prejela številne grške državne nagrade in odlikovanja. Od leta 2002 je bila članica Grške akademije znanosti in umetnosti, leta 2009 pa je prejela Evropsko nagrado za literaturo. Kikidi Mula je na grški liriki pustila svoj pečat z drzno rabo jezika in podobja. Njene pesmi so oblikovno zapletene in zato mestoma težko razumljive, skoraj hermetične. Gradijo na jeziku, polnem zamolkov, dvoumnosti in besednih iger, iz katerih se porajajo novi pomeni. V njih se visoki registri mešajo z nizkimi, pogovorni slog pa s formalnim. Pesnica po potrebi krši zakonitosti sintakse in spreminja ustaljene pomene besed. Vrasidas Karalis je v utemeljitvi ob podelitvi Evropske nagrade Kikidi Mula zapisal: Njeno pisanje je obrnilo slovnico grškega jezika proti pomenu besed in s tem povečalo čustveni naboj verza z učinkom osuplosti in presenečanja. Kontinuiteta misli se v njenih pesmih pogosto trga. Misli so zgolj nakazane, prekinjene z elipsami in bralec je prisiljen zapolnjevati vrzeli z naporom lastne domišljije in slutenja. Za brisano tematiko pesmi včasih razjasni šele semantika naslova, ki je pri Kikidi Mula organski del pesmi in ključ za njeno branje. Na vprašanje, ki so ji ga zastavili v nekem intervjuju, kaj vam pomeni pesem, je pesnica značilno odgovorila: Predvsem je to moje srečanje z besedami, ki me nedvomno rade trpinčijo. Upirajo se mi in moram se na veliko pogajati z njimi. Za njen pesniški postopek sta osrednjega pomena personifikacija in metafora, ki omogočata, da obravnava filozofske ali psihološke teme preko konkretnega, živega podobja, ki ga črpa iz vsakdanjega življenja in preceja skozi filter fantastičnega. Duševna stanja in razpoloženja, pogosto poosebljena, predstavlja kakor dogodke v zunanjem svetu. V pesmi Točka prepoznave, ki jo bomo zdaj prebrali v grščini in slovenščini, pesnica ogovarja kip ženske z vezanimi rokami, ki stoji na trgu Tosice v četrti Kipseli, najbolj obljudeni četrti Aten, kjer je pesnica preživela večino svojega življenja. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα. Εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά εξαπατάς. Θα ρει κανείς πως έχεις ελαφριά να καθίσει, να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες. Πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο. Δεμένα είναι πιστάγκωνα τα χέρια σου. Με ένα σκοινί μαρμάρι και η στάση σου είναι η θέλησή σου. Κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις από την αγωνία του αιχμάλωτου. Έτσι σε παραγγείλαμε στο γλύπτη, αιχμάλωτη. Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο άργος. Αν κάτι πήγαινε να αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τα γάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως οι δούλοι, οι νεκροί και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουν μέσα στην κοσμογονία των μαρμάρων, με δεμένα πάλι τα χέρια, αιχμάλωτη. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί η γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο γλύπτης, κι υπόσχονται η γοφή σου ευγονία αγαλμάτων,
καλή σοδιά και νησίες για τα δεμένα χέρια σου, που έχεις όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι εχμάλωτη. Точка препознаве. Кип женske z vezanimi rokami. Vsi ti brez pomišljanja pravijo kip. Jaz te brez pomišljanja ogovorim žensko. Krasiš nek park, oddaleč človeka zavedeš. Rekel bi, da si se lahkotno zleknila, da si se spomnila nekih lepih sanj, da jemlješ za let, da bi jih podoživela. Od blizu se sanje razjasnijo, roke imaš zvezane na hrbtu z marmorno vrvjo in tvoja drža je tvoja želja, da bi ti kaj pomagalo zbežati napetosti ujetnika. Takšno so te naročili pri kiparju, ujetnico. V dlani ne moreš potežkati niti dežja, niti lahke marjetice. Roke imaš zvezane. In ni samo marmor Arkos. Če bi se kaj premaknilo v nadaljnji usodi marmornatih kipov, če bi kipi ostali v boj za svobodo in enakost, kakor sužnji, mrtvi in naša čustva, bi ti nadaljevala pot po zmogoniji marmornatih kipov s še vedno zvezanimi rokami. Ujetnica. Vsi ti brez pomišljanja pravijo kip, jaz ti naravnost rečem ženska. Ne, ker te kot žensko predal marmorju kipar in tvoji boki obljubljajo plodnost kipov, bogato letino negibnosti. Zaradi tvojih zvezanih rok, ki so takšne, kolikor stoletij te poznam, ti rečem ženska. Rečem ti ženska, ker si ujetnica. Prestop. Kako sem si želela, privezana vsaj na eno perut kakšnega velikega popotnega ptiča, zleknjena, ne na hrbtu, ker sem to, kar je nad mano, videla že skoraj vse, na trebuhu, privezana na eno perut, fotografirati, ali so iz iste snovi narejeni naši skeleti. Ti pa me ponižuješ, praviš mi, da nobena ptica s perutjo obremenjena z mojo težo ne bi tvegala takšnega popotovanja. Motiš se. Velikokrat sem že vzletela visoko, privezana na svojo težo. Tatovi v mislih. Jovčen opisuje, kako so Evroparji razdejali hišo, odnesli so ji zlatnino in barabe posilili ostarele vrednote. Ne bi bila raje vesela? Moja hiša že leta ni zavil noben ktat, niti na kavo. Nalašč puščam džezvo odklenjeno. Vsakič, ko se vračam, molim, da bi našla podočnike vrat polomljene, da bi se luči zibale, kot bi se ravnokar zadele ob glavo izredno visokega potresa, da bi odkrila, da so bili nagrobni kipci ukradeni iz mumij kraljestev v ogledalu. Kopalnica, kot bi se v njej kdo obril in kot bi na mojem gladkem dotiku pognala brada, njeno zanikanje pa privezano za roke in noge ležalo na tleh in bi iz kuhinje brez naglice prihajala para z vročimi stopinjami in z veliko cimeta.